لكامبي عين عيسى هنك جزاروكين شرفان داعشين بياني بتلين نيفا دستي خبر دقوتن وساطلين خود لفاندن وكاتشاوا تقاي لوينا قردكن لكامبي هوليجي قالك جزاروكان وسطا هاتنا پروردكرين كو او نفشي دا هاتي مليتانين داعشن كچين زاروك حتى دجيه بچوكتر جده صاليه دا بعبا حجابان نخامتينا هنك جدعي كان داعش مزار دكرو دي بيجن وان باور دكر كو هاتنا ناف داعش كاركي باش بو. When you start practicing your religion, دما تو ارکی خوی اولی انجام بدی گلک جاف لسرتنه خلق وی بپرسن جبر چه تو سر و جاوین خواهد چیری؟ چما تو وادکی؟ اف جا بجاره هیا تو دکاری دولت اسلامی دا بجی و کس وان پرسان جتن نکرد. نها 5000 زاروکین شرفان داعش د کمپان دا دجین بشی درخستنا و کومالیج آسیگاه و داوی لسوریا لمحاسی آداری پرانیاوان بدایکین خورنا مالخوین شرفانانیان جی خانم و کس و کارن اندامن دولت خلافتی بابنوان یان کشتینا یان جی زندان کرینه کاربدست دبیجن او کمپ بونه جهن گلک خطر وان چندین جارا ایریش کرنه سر نوبادارن کمپانیان جی لسر وان خانمین رنماین تندرین سردم داعش دی کمپی دا جیبجه نکن هناك خانمان شوازي بوليسي أخلاقية داعش داناي دي كامبي دا بريفا دبن هزاران مالبات جدر في هريمينا وكار بدستم جولات بياني دخوازن هف ولاتين خو ورقرن وفقرين ولاتين وان يعني عم إجراءاتي خو أمني هولي زيدا دكن پیفداری هیزین سوریا دموکرات مصطفى بالي دي بيجا اف برزگريكا سياسيا بينجي ولاتايا نياوان بتنيا نمشكلة مثلا کارمندین رخصتین مروانی دیبیجن ندارنگا جه سلامتی وان زاروکن داعش را لی اگر هر وصا بمینن کریزا مروانی و ببه ویرانکاری که روش اولهیه